Ya, inilah penampil Fahri, generasi silat cilik kita. Harapan kanagarian awak, kanagarian guguk tabek sarojo. Dari ketek sajolah lincah, insya-Allah sampai kadang patambah lincah. Iko indak pisau sembarang pisau rekoba. Iko pisau asli. Dan pisau alah dimainkan kini tungkek lain. Kalau pisau mungkin jarak dekat, jo tungkek jarak jauh. Mari sama-sama kita lestarikan adat budaya awak. Salah satunya adalah silik. Elok-elok. Kepada masyarakat jangan dakik-dakik. Ambil langkah rancak-rancak. Agak-agak dah buat kawan. Kalau melawan langsung santuang saja. Elok-elok. Terasa agak melawan langsung saja. Tak apa dah. Silik di samping seni adalah bela diri juga. Cuba lagi ya. Jadi patahan tangannya. Tu ha. Elok-elok. Kalau kurang sanang di luar boleh di lapangan di lapian. Tu balikan. Kau nampak padusinya lain. Jadi padusi orang guguk tinggi jangan dianggap remeh. Nan padusi kini ndak ajo ke semua ke dapur lain. Jo silik-silik pun lah bisa. Dan iko harus dimiliki di negari awak, di padusi awak. Karena kejahatan kini makin rami. Tu ada patah lianya. Pakcik. Kau nan gadang lai. Kau gak kare kau. Ayo lagi kita buat semangat seketik mak. Jemaah awak. Ikolah nagari awak. Nagari awak, masyarakat awak, anak-anak awak. Elok-elok. Iko namanya salam sambah tu. Kalau terasa lunak karehan sakete. Tu lagi ya. Balihan di arena itu nan jantan tu namanya. Tu takku alianya. Lagi ya. Kalau lah tak kahiko anak negari awak, insya-Allah aman awak. Elok-elok iko pisau asli. Tu balikan, ambil pisaunya.
Iko nak pisau mainan, asli pisau. Kalau tak percaya sama mak, ambil pisau tu. Elok-elok. Takah itulah memainkan pisau. Iko anak negari awak yang menjaga kampung awak. Agia. Balian, patah halianya. Malawan-malawan patah saja dianya. Ambil pisau tu. Tua. Ambil pisaunya. Rapahan. Jangan cuba-cuba melawan. Balian. Tuhan. Masuk nang garasi kedua. Agi taruh yang taman keduanya. Jangan dipadiannya tagak. Anan musik agak karehan seketik lagi. Jangan lamah bana. Kepada masyarakat dan dalam podake kau tiba bekot kaki tu kali awak beko. Agi taruh. Balian. Tuhan. Agi. Nan kami mencari saja nyo. Kau baca kak salah. Agi taruh. Balian. Caki alianya. Tu pisau itu jadi ambil pisau tu. Nasikunya hati-hati. Tiba di kaniang beko. Tak taluk melawan leh. Kalau tak taluk melawan minta menyarah salah. Balian.